mtende ababomfi bakwashikuru konse kuntu baletukutikira kunganda iya mlabasa wa Mafken Radio muno mukopa belt konso kwa matamba yaleposa kundola elio ababomfi bakwashikuru mukitwe abana bakwalesa abali kuchilla bombwe elio kasumbalesa mukambo mukongomo kumukushi konso kwa bana bamfumu trepo kela amafoni ukweba timbila ile kutika tule mitotela apakala mbanga ishi iyi embila panshita to Peter chapter 1 elio mu verse 12 echo ishabyo wa mulekelesha mukumibusha kuraifintu nelio mwafishwa no kwikashiwa muchine ichi abapo present truth ichishinka ichi apanshita echo abantu balekabila pakweba tibenga pusuka muri inwenkulo echo tabali tondolo balelila kukuta munchende shonse ishungruike kopa belt ne chalo cha Zambia chapter 21 verse 11 elio na 12 Isaiah the maiden of doom. He calleth to me out of Seir, watchman, what of the night? Watchman, what of the night? The watchman said, the morning cometh, and also the night. If he will inquire, return, come. Ichisendo chakwa duma. Lekuta kuline okuvuma musia, wekalinda nishani ulwabushiku, wekalinda nishani ulwabushiku, kalinda atila. Uluchelo luleisa, no bushiku buleisa, ngoli waku ipusha, ngoli waku ipusha, yaluluka elio no kubwela. Ka tutashawu mfa kwa shikuru. Leisa wakwa Israel, umugomfobe na pepepepo. Mutitetekelo tuamone nganda iya mulabasa wa Mafken ba malaika nao bashita commission ukwisa shingulu kenganda ya mulabasa no kuchitobu chingobe upale mugomfi wobe oli pa filimba elio pale naba gomfi wobe utwende nabo muri yimbira bonse tushinguluke infumi yapo no kuleka amatonton kanyo yabuntu se bomba leise wa bombe pakuti pakulekeresha tumfuate efe overesa samuishi nali kwa Kristo amen. Tuatotela ababomfi bakwa shukuru konsefie kuntu bale tukutikila tatuapo sensta napa nono yo trefwa wangu tubuta ukene insta umfweni bamaina bata tendu menenka shikonsefie kuntu tuli kambiyo kotre kutikila kumbila nsuma mukopa belt nenchende shingruiki kwa libe fiebo fimo efyo tete tushimikile kubantu abekele mu mishi kali ne fiebo fimo efinga kuma abali mutulali okumfwikisha shimbimbila nsuma kutumwa umfwikisha imo mwebali mu mishi ifi abali mu town tete bafyomfwe elio shimbimbila kano fyabali mu town ebe ngomfwikisha pantu nishina bekala na fiefyo tulela ndapo bale fimona no kuikatamo echo abenge abayikala mu mishi amafunde yambyale pangwa tayaba kumile na panono yo yambya amafunde yakumini abantu abayikala mutulale demona iyo twali abayiche bale tutambisho tumafyo mutulya utwa kaliaka muntu ka bushman Kareka bushman, the gods must be crazy. Chinchale chitika tuale tamba, tulese kakalenda no fuala. Kena mumpanga muliaka ikele, idali life style. Elio nomba, mumone chitika, kafika panchende imo. Elio, kaya poke mfuti. Ili kapoke mfuti, kena kare mnakuwa tikamuti. Kulishe mfuti, uliye nomba wa ishibetini mfuti kare musonita kwa tikalalisha. Na yambo kubutuka kena keshibya tikamuti elio uyu ishibe na ishibati chi tuli nga chalila
bongo bongo kusalangana abutawo kanako kapapata ala chisele butukoyo elio kamera ba polisi bayisa takabeshi bero kwishibati abandi bakapokola muri nshana kena takeshi bati abandi bakapokola fidafine efyo ambulance mayaba kuli imbila shimo ishi akuti mwebekele mu town na fimikuma mukopa belt echo tulingire twafishimika abekele mu mushi venati batla ndeti balela ndapo ni finshi taba fishi beno kufishi bapantu kwali bemishimwe yakweba nakapokola tababa laba mu munapo pantu bafyalirwa inchende shimosha kweba tupo omuntu afyalirwa tabala munapo musebo uwa da road uwa nenekela na ta umunapo napa anon ukwisa muleta mutarod ayambo kula myanga pamushida tinde chini chinshi ne chinchi nishikoli bakuna chibread kaishi cha musangongo musebo yaleba tabala nyanda pa musebo epo afyalirwa kuina bashaba laba munapo nangu ni yotoka nabashaba laba munapo nangu ni bakapokola napa nono yo tababa laba munapo kapokola opo bafyalirwa kanshinga mwaya batinya training kadani fu bakapokola bena bala shibati ala no muntu finisha lela ndapo echo umfweni mwebe na Copper Belt imbilanshuma imiringire pantu mu Copper Belt emuliko abantu abali advanced emuli ba minister abengi mu Copper Belt n'abafumamo edo natukwata abafumine mu Copper Belt ba DC abali kwa advanced natukwatamo ba mayor abali kwa advanced ba PS na tukwata mu Copper Belt mu chitungu chesu cha migoti abantu abakanda amasambililo na tukwata ba lawyer abengi mu Copper Belt elio ndeke tekelo kweba tinangu niba opi bantu kwete bantu bakanda kwa amasambilo kali abachinchirileko elio nangu bashirika tukwete mu Copper Belt bali kwa advanced pamulandu kulabo kushiyako mtown bali mumweni okweba tyaba bwangu ngachachitika emuli ama headquarters kanshi Copper Belt imbila itukumine ile ya kuli bali aba fiwe fikalamba tumonenga muri baume mupange po chimwe chala moneka muno mu Zambia ukulile charo cha Zambia chiteni po chimo pambile ya isa kulimwe umutolera ndokweba ati appeal to the Zambian president uwite kuli kateka wa Mzambia kanshwa opi tende kenyo kuta record isemon tende kenyo kuta record wa PS tukwete mu Copper Belt edu naba chindama aba kuyatwala ubushimikilo ku State House appeal to the Zambian president kateka wesu hakainde hichilema iwembila ya isa kuchipango ukufuma mukatiaka molo nabale kutika possession kwa mani umfweni ndebelenga fye amalembelo muri Daniel chapter 6 eyolesa atutuma na lyeli lembelo Daniel chapter 6 umfweni tubutauke wangu verse 1 It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom, and over these 3 presidents, of whom Daniel was first, that the princes might be give account unto them, and to the king should have no damage. Then this Daniel was preferred above the presidents and the princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Then the presidents and the princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Then said these men, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against
against him concerning the law of his God. Then these presidents and the princes assembled together to the king and said thus unto him, King Darius, live forever. All the presidents of the kingdom, the governors and the princes, the counselors and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. Now, O king, establish the decree and sign the writing, that it be not changed according to the law of the Medes and the Persians, with which uttereth not. Wherefore King Darius signed the writing and the decree. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he knelt upon his knees 3 times a day, and prayed and gave thanks before his God, as he did aforetime. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Then they came near and spake before the king concerning the king's decree. Hast thou not signed a decree that every man that shall ask a petition of God or of any god or man within 30 days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, the thing is true according to the law of the Medes and the Persians, which uttereth not. Then answered they and said before the king, that Daniel, which is of the children of the captive of Judah, regardeth not thee, O king, O king, nor the decree that thou hast signed, but maketh his petition 3 times a day. Then the king, when he heard these words, was so displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him, and he labored till the going down of the sun to deliver him. Then these men assembled unto the king and said unto the king, Now, O king, that the law of the Medes and Persians is that no decree nor statute which the king established may be changed. Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God whom thou servest continually, he will deliver thee. And a stone was brought and laid upon the mouth of the den, and the king sealed it with his signet and with the signet of his lords, that the purpose might not be changed concerning Daniel. Then the king went to his palace and passed the night fasting. Neither were instruments of music brought before him, and his sleep went from him. Verse 18. Umfweni ababwamifu bakwa shukuru kuri ba mama abashachila kutika uyumlaka chona abelengela King James Version prefwa twasenda ama shiwiyonse yali aya kolongana bwino a best Bible inayonachonga pama translations yantu tukwetelelo King James Version pantu utukomo twingi taisha napa nono yo umfweni nomba ndondolo ya kwa amashiwi kulinga nefe tuwatilaberenga chaseke shemfumu iyama Medes nama Persians pali inshita ni nshubuteko wa Babylon na mfumapo
baisa nomba ama maids elio nama patience elio chaseke shemfumu yaleteko yumulalo umukalamba Darius ukweba tinali ngokusonta bachilolo elio nabakateka mubuteko bwakwe efyasonteria ma princess bachilolo 120 elio paliaba pali batatu abalinga bakateka paliaba bakateka ama presidents balando kwebati uwali umukalamba pali bena mukalamba Daniel eyo basalo kubanga omukalamba nomboyi Daniel balandati asangilwe uwali uwachishinka pantu ali kweti omupashi obayitati excellent spirit umupashi usuma kabili umupashi oteti mupashi anye kubantu bami ngabalandati umupashi baletulo kweba timi bele ali kwete excellent behavior umuvela usuma ama characters ayasuma yaliana mumulu batumwena kopachalo batutrako measure. There is another you in heaven mumulu na umbi uwa bangobe emwaba fino mutumona pachalo mumulu mwaliba na umbi ngabalanda ati mutale nishina mumulu bali kwata na umbi mutale nomboyu mutale wa pachalo nangwale ifungusha nyayano wako nobu alwaisa abepo mukashati nshinuine waliamo na kaswiti panu mayako pepa fuaka mumulu mwene nabata rekoda ati kodi mutale ule pepa fuaka mumulu balalemba bwinwe insebo ukwabula okushapo fintu kitana mubumpisolo nomba Daniel akwete umupa shimi vela iya kutina mumulu vali chongelepo echo ne fintu fya mwendela bwino pachalo bamusalo kubanga president ngakateka paliaba nomba pamulu pali mfumu mwilaba ni Medes and Persians monarchy le tunguro na Darius Daniel bamusalo kula angalila bonsyava echilolo uwa kulishepo nomba pamulandu wakuti Daniel 1 ali mu Yuda kabili ali musha pali bali abatuntile Daniel chapter 1 ukubafumya mu Jerusalem pali Daniel pali bali abashengila mu busha mu Babylon yafumapo Daniel asango wachinga nemfumu yama Medes na ma Persians yamutemwa echo abama Medes na ma Persians bayambokwa kupituluka mu matontonkanya chinshi chwemfumu ingabulila umuyuda ushiri mwina mwensu ewabe pamulo mwelaba abayuda bayishibikilwe bwino mukubaka amafunde yakwalesa 10 commandments echo abeli bayikala tabale umfa bwino Daniel ngalesunga amafunde 10 pantu pamafunde 10 ifunde lyantachi lyalesoka abama Medes na ma Persians wilaba na milongo imbi pachinso chandi bena bali belesho kupepa abantu banabo no kupepesha mfumu na abantu abafifulo ngefyo mukopa belt lelo abantu balepepa ba boss panchito balepepa ba shima pepo balepepa bale balisha ngaimba mabwe baya mfukamina bamupepa elwa bapelako uto bale kabila Daniel alibatre challenge muri realm ya Medes and Persians thou shalt not have any other gods apart from the God who created the heavens and the earth. Mwila pepa tule satumbi kuchilale isho abamukatiaka mundu. Ifunde number 2. Tegwe isho kuchite filuvi. Daniel wabata challenge. Mwila lumblesh na liya kwale sabat. Aba fonte na kumpepele yesa bata ule ibukisha. Isa bata no kulisunga na bumushilo. Kabili chindika wisunanoko. Wila ipaya. Wila chitabu chende. Wila iba. Wila bepo bufi. Wila kumbwenga ndaya mubiyo. Abata challenge. Nomba pamulandu bubuteko bwa iswilemo na ba mumbimunda na ba kafimfita ba pompwe nga paba ichintu ichishiwama muchalo kwingisha mu parliament bakabuwalala mu parliament aba corruption mu parliament aba buchende mu parliament indoshi mu parliament ba Freemason mu parliament ba Illuminati mu parliament indoshesha la panga mafunde ya chalo aba Kristo nga Daniel ninshibala kwa togwa fya
webusansowe Daniel tabamutemenwe pamulandu nefunde lintu akwete elo baikala panshi umfwendi ababonzi bakwashikulu ili baikala panshi libatira twalasanga shani umulandu apa kushino Daniel bala ishanyelo basanga tapali nangu pamopo twinga muikatila kanofye ukumuikatila kwifunde lya kwalesa wako bazi shibatinga baikata pefunde ni Daniel ba mukolomona alasangwa uwa mulandu mumenso yabo nomba kulilesa wakaele kutende ko kutaplot elo balandate palia yamafunde Daniel akwata konka ya kwalesa wakwe pali befunde ili antanshila ndati wilaba no mulungumbi tawulingiri okupepa kalesa kambi twalamu chenjesha nombanga twabule funde lyakuti ifilubi infumu yala yakana panga 10 n'enfumu yala ndati tetulepepe ekirubi nga twalanda pepa mafunde ayashala infumu tayamfikisha twalabule funde number 1 wilaba na milungu yimbi infumu kuti twaite panga akamulungu pauna yoyumfwe bwe nga kwaba umfweni kateka muzambia haka hinde hichilema nga paba ichingalenga kateka ukunenuka kukupelo muchinshuwa kufika na kukupepwa. They appeal to the Zambian president. Ubuite kulikateka ewe yimbila 1 iliko directed 2 kuliba minister 3 bonse mwebasanga mu parliament 4 na bonse fyabe na Zambia yimbila na itukuma. Darius balandati ababachuma mulamba bakateka kama ministers baikala panshi bapange fundi abati twalashike fundi lya kwebati tubuleko ishi ku 30 that is 1 month umweshi utuntulupe banangu umwa kupepalesa umbi elo tulande kumfumu kwati kupepa yo wemfumu elo batwala ichi kumfumu elyo nomba umfweni elyo batwala kumfumu elo bamwebo kwebati mfumu na ilinga iye isainepo pali ichi mwilaba ichibeleme panshi yabo tekwebati bapepe mfumu ichibeleme panshi yabo balefwayo mwewa kwa Daniel wilaba kateka haka hinde hichilemba ichibeleme panshi yaba minister bengina ba shichiriye abale panga mafunde tekusumbulesha ndya kwa kateka kukusebanya nobuteko bobe bumonekyo kwebati bunkalwe kutuluka pantumbila yabusoko na yisa kuliwe elyo chinshachitika elyo ababa minister bapange funde elo baya kumfumu elo baya yebe mfumu kuizembeleka King Darius live forever trot mashube na twenda ba minister ngabalelanda bale wa minisha kateka na umonanga tuwachita fiefi fintu fyala ababwino fyala enda bwino ule sakamana na bwabesa no yo musango uwa kweba tifili bwino libe background ifilipo tafiwe napa nono yo elyo chinshi chachitika elyo balanda tuwe mfumu tuamono kweba tulefu atule kupepa tukupepe pamweshifyo utuntulupe banangu umwa kupepa leso wonse kano fewo wemfumu mwamone fe chamoneka bwino chakusumbula mfumu icho imfumu nayo kumfa bwino bale mpepo mweshi utuntulupe ne lifunde lyawabo ya mwaba fundi alaisa yakala moneka kwati bale chingilile chalo no kuchingila obuteko bobe wekateka kanshi niba Yuda Iscariot kabili chibatumine chibanda ba minister elyo chibatumine chibanda ba MP ba member of parliament kushikama funde aya kwa satana mucharo cha Zambia imwe muletina leisa no kumupelo muchinshi kutuluka kateka wishi byo kwebati limo isha mfumu muchipingo shale ishingulu kwa naba mumbimu ndane fibanda mumonekele yabantu no kupanga amafunde ngeli ali mu Daniel chapter 6 imfumu kumfwa bwino ya shidishita po ya saina numba ile mfumu ya saina taishi byati ulyawine yatemenwe Daniel uwalelenga no mutende mu buteko bwako bwabamo uwale mu pepelako ewe lifunde lyale shingulu kapo kamyebe muno mkopa beo tuku ishiwa kuti amafunda yatendeke okwisa mu Zambia yale shingulu kapaba Kristo abalengana Zambia okwebatinga chindama yale shinguluka pandila nsuma ingaleto omutende mu kyalo kyesu cha Zambia imfumu ya sainapo elyo nomba mumfwe
Daniel anfo kweba ati chipope na basaina putali konoko bale saina no mbeli pusho Daniel president umukalamba pali aba uwe mfumu ya peli ya makapali aba katwi pusha nyeli pusho chinshero baletele lifunde taya ipwishe mfumu kwa ati no mbaba mwasa shani kulukumbali kapele ni Daniel lolu papulo mwasa no constitution hiyo kapeni Daniel elo Daniel nomba alete kaliye mukalamba lonji sensainepo Satana ngarebo mbafumu ala chita blind abantu abali kuntanshi echo nakateka wesu kuti aluba mucharo cha Zambia ngata kuli basesema bakumusoka appeal to the Zambian president chichatika imfumu ya shirishita kanshiriye shirishita ile shirishita mwe wa Daniel kuri fundeli tulelo lakateka okusaina wilaba wala saino mulopa wabantu abatunturu ero weboli Seventh Day Adventist tawishi byokwebati wala saina no mulopa wa mafunde ayesabata wala saina mulopa wa mupashi wabu sesemo mucharo cha Zambia wala saina kwa shala pano nomba umfu ilo tawula saina ngoli wama twika teka tuwa kwa tanga wama tu alo mfwa kwala abefunde limo ili shapite ili shasailo na kateka pantu appeal ya pelwa kumugomfu wakwalesa wali chindama ewe Darius walelo pali fintu fibili kusaina po na nguka na saina nakali mwabena Zambe balati lifunde nshile Daniel yole ba saina po imfumu atelo ya Israeli kokweba ati kanshi lifunde liya kono inkesha Daniel ati imfumu yali displeased with himself chamu kalipomu inea aingila mukanshi na ino mwewo kwa Daniel unje bakone fiankama ati mfumu tayale eliyo bushiku bonsi elu ati akasuba konsi okufumaka chelo ele batwele lifunde chale shinguru kafe umatonton kanyo yakwe ili ya umfula ati ni Daniel nomba batila bamuikate bamupose mchilindi chankala paka pachungulo cha bushiku elu efunde liata woke kamu weekend Daniel pantu ichipope chama medo na mapejani tati chinja wish yokwe bati constitution ya chalo nga wasaina poeka teka isofine nishwapela maka kule kafitende kioku bomba no kuchitika Daniel pachungulo kumuposa mchilindi chankalamu nomba 3 totela nga mwabele nga story Daniel tabamulile na panono yo pantu leisali tumine malaika wako kumuchingilila saineni nango muisaina abantu bakwalesa leta naishibe fintu ala basunga mchilindi chankalamu nakali mu Zambia yala abange chilindi chankalamu mwaka wa 2025 no kuya pantanshipo tule kuti yabanga Den of Lions ininga yankalamu lifunde imfumu ya sainepa wali mulopa umfweni kamyebe ichala chitika muno mu Zambia ababomfi bakwa shikulu konso ko tule kutikila umfweni kulifunde kambele ngeli nkalata alo nomba tutelile ifletika mu Zambia na Daniel chapter 6 Darius da kwete bakumusoka nomba haka hinde hichilema umubomfi wakwale sakateka ena kwataba kumusoka umfa kateka inkalata ku Ministry of Technology and Science kufumine inkalata mumfumu bena Copper Belt inkalate iyo balela ndokwe bati cyber and cyber security and cyber crimes bill passed by the Zambian parliament emutoli pamuru press statement for immediate release kulanda ukwakuya kuchintu bwingi bwangu umfweni pali inkalata baitile publish nangula issue pa bushikubwa pa 31 May pali ni pa Monday 2025 31 March 2025 nyuyu mweshi wafu mako pa 31 otrengila muno mu April pa Monday balando kwebati Parliament successfully passed the cyber security Parliament successfully passed the Cyber Security Bill 2024 and the Cyber Crime Bill 2024 at third reading. The two bills will now be transmitted for presidential assent.
The passage of these bills marks a key milestone in Zambia's commitment to strengthening its cybersecurity framework and combating cybercrime. The legislative process included extensive consultations with stakeholders following the deferral of the bills on 5th December 2024 to allow for further security and input from key sectors, including civil society, private sectors, players, and international partners. Following the extensive consultations, the two bills were presented before Parliament by the Minister of Technology and Science, Honorable Felix Simutati MP, and the Minister of Home Affairs and Internal Security, Honorable Jack Mwimb MP. Once assented to by His Excellency the President of the Republic of Zambia, Mr. Hakainde Hichilema, these laws will provide a comprehensive legal framework for protecting critical national infrastructure, security, digital transactions, and addressing emerging cyber threats while upholding human rights and freedoms in the digital space, issued by Ilitongo Maboshe, Principal Public Relations Officer. Mweba mama bashachila umfwa nishibale tweba kuti Parliament yalipisha amafunde yabiri bill cyber crimes and cyber security mumfwe cyber security and cyber crimes bills ayamafunde yabiri balando kweba Parliament yena yalilanda bapisha eriwe libapisha nalalondo lefya bamuli amafunde inkalata ndenye bafyokweba yena na ilembo ili bapisha inkalata nomba ilelo lelwa ukutwalwa kuli kateka batwala kuli kateka ni biu ngaya saina po Hakainde Hichilema our president nishi aya ama bills yabili yaba nomba mafunde kateka nga saina po kamyebe koichangamo okutila ukukusaina po kwa kateka ayama funde abilinga yapite na mwishibe chibelememo ichibeleme muri ayama funde eto twalandrapo fwe bama pepo kusoka kateka ichibelememo kufumyapo chibetati freedom of speech ubuntungwa ubwama isosele nga sino tuleshimikira ku radio kuno Mafken tulelumbula na bakateka na ba minister no kulanda ngumwinga befilobo fino nishikwisa kwanuna mafunde nishiwa toba nangu wabula fino fine iyimbila wa recorda pa WhatsApp watumina ko bambe bomfweko fino tulelanda na abatendeka no kukoma ama WhatsApp kulako nkama WhatsApp y'abantu muliyomule mfwike fishinga ba WhatsApp na obale bombolulu bali kwala abama report yako ebati namba ibomfya po WhatsApp namba ikabomfya po WhatsApp epo tule kutukira mu Zambia freedom of press yalapwa ubuntungwa bwama isosele meaning takwakabyo muntu uinga posta ifi shiba sekeshe bena kukwanuna nango fibe fishing as long as flavor kalipa pala abomulandu nomba target mwilaba Daniel elio bapange chichipope funde ilili ya ukana pepalesa wa mumulu bapepelesa wa pachalo kuno batweba muri Daniel ukwebati ichichipope chintu batwele ba minister nemfumu yasaina bwemfumu tayayishibe umfu akateka Hakainde Hichilema ngopange mistake iya kusaina yama bills yabiri elio buntungwa bwama isosele muchalo bupwe ualande chishinka shilelanda na kuli ba politician ngelanda kuba amapepo ngatwa shuru mune vishinke fya muchipingwe finga mikalifya ba mopachalo muambo kuikata pa bantu abalelande chishinka fidyefya kitikile
abayimine Daniel kumuposa muninga yankalamu tulemilaya ba minister ba MP mwebali basolwe mukuleta yamafunde muchalo cha Zambia ya kupwisha obuntungwa wamaisosele especially mumbila nsumanga fino tamuakwati omutende pantu. Zambia is a Christian nation. Twale ni imbila nsuma kulikateka wesu esaina pali lifunde na tutotela lesa pantu balero lela sainepo ilio tala saina imbila yaya appeal to the Zambian president. Ichalo cha Zambia chino epo cha tendekela tetula umfwa pwenkondo ya kuti yabuke ya kutendeka okwimina abakristu n'okubepa nangu kubalonga mu bifungo ninchifyala atendekela muli buno obuteko pamulandu wa yamafunde pantu ine n'aba bonsi banandi bantu tulina bokunganda yako mulabasa teti mutwisa lyo tumwokana asusefyo lesa asusele pantu fyala akalicho bakateka n'emfumu bakapokola bala afulwa ba minister bala afulwa icho lesa asoso muntu onse regardless ya chifulwa kwete afwili chimba nombeli pusho chinshi why these laws eponchi like tapo comment mumfu ikishebwe no gwino au gonfu bakwashikuru lekeni misreko play ama audios yatatu. Number 1 nalabika PS umkalamba tabo kawana PS of information and media mumfu efibalelo ndola ya mafunde fyalambo kuchitika ni PS abale tuteka elon desa nalabi biklapo naba Jack Mwimbu nabo mubomfwe niba minister va home affairs and internal security abale munaku kukuchingirwa kwa chalo mukati muno nempuka yaba kapokola besu okubatungula bwe ndisemi biklapo no mukalamba Emmanuel Mwamba ushiri muri ubuteko ebuleteka yo ali mu opposition nomba mumfwe ifyo ababantu balalanda pali lifunde ere nomba tulistana rise umwabele chebo chakwalesa mumfwe chitwabikila ti appeal to the Zambian president kateka esaine lifunde eyo apopo twala shinindishi ngoli Seventh Day Adventist His Excellency ngoli Checheoda ushawa ilifunde tete usaine pantu ilifunde aba kasunga besabata nali bakuma n'amabuku yantu twakwata ayalanda pafintu fimwe fyaba sensitive ifyakweba ati abantu balatendeka n'okwimina eyimbila nsuma. For example ibuku nga Great Controversy Seventh Day Adventist yali palwa no mupashi wabu sesemo Great Controversy fino tulela ndakulimo yali shuru muna fyonse no kulanga bali abantu bafwayo kufumya po obuntungwa elyo mfweni inwe mbila yaba malaika batatu tule shimikila kulimo nga muwasanga feka shimikila ule itwa Seventh Day Adventist mumbila yaba malaika batatu iyimbila nga nipa crusade ale shimikila tete shimikila mbila yaba malaika batatu uko abulo kumyebati I Babylon ulyabalumbula mumbila kwa malaika warenga bubili mi pepele yaba Roma ukatolika Babylon uwafunda abantu kupepo tulubi Babylon uwafunda abantu kusansa amenshipa mutwelo lesalela ndokweba ati abantu bafule batutubikwa mumensha engi wafunda abantu impepele ya sande poison yo Babylon anwisho mwanga shi abantu pachano no kulapo ke filapilo kubantu banabo bashima pepo abantu kula kunkwila abantu banabo mchalo no kuyapuka kwe filapilo no kufunda ati Maria tulombeleko libyo ulingilio kutupapa ati lako ni Yesu mwabele chipingo nombe finga tuwafilanda nga fino ifundelia cyber security and cyber crimes ni ishimula ndubafuile bankaka elwe imbila ya kwa malaika warenga butatu mwalishi bayela fintu yala ndati ichi swango mwichipepa beast mbuteko ubwachi noma nangula papa system
no mbanga twalanda palivyo palo walanga fino twafita expose eno bapapa bayimoka nde tumule tulanda po nangu twalanda history tubayipe abantu kufuma mu mwaka wa AD 538 fyali lembona mu history ali mukati akachalo to AD 1798 kwipa abantu kufika kuli about 150 million pamulandu n'enshuli yakwalesa ifyo ninshikukwikata amabuku ayengini nshibala apo kabala ocha umupashi wa busesemo nishtakwabe echo nalanda okweba echechi ngani Seventh Day Adventist ero ni cheche oda ushawa kecha saine lifunde pantu ifibeleno mufingi appeal to the Zambian president mumfwe umukalamba Tabo Kawana PS wa information and media umfwe nukuilandela fintu balelanda alelandoyo umfwe. Administrators of social media groups will be held liable for illegal posts on their platforms. So whether you are running a page online, whether you are running a WhatsApp group, and people post malicious things there, they post misinformation there, you as admin will be held liable and accountable. Currently, the law will deal with that person that has done the action. But once amended this law, it will also ensure that you as administrator of that page, administrator of that WhatsApp group, will be held liable. So think twice. Before one, you accept to be an admin on a WhatsApp group. And two, to check the kind of people you are adding to your group. And three, and very important, check the type of information that is being posted there. Anything malicious, anything illegal, anything detrimental or outside the law, you as administrators will equally be held liable. And the law is twatotela kanshimubwe principal etwebati ilifundero lyala pitafye kateka ngasaina ama WhatsApp ama Facebook APS fintwale London ngachakwebati pabo omuntu aposta fimo pa page yobe ifishileseke shopteko webonga administrator kwisa kwanuna mubwipi freedom of press iyaletelebo protestant nomukalamba Martin Luther uko kujema mu myaka ya 1517 aleprinte mpapulo kulanga abantu ifya Roma babeferi abantu ububuntungwa bwala pamubwipi katwale kwata access to information kuchebo chakwalesa Netflix tikafe muchalo abantu balangiro no mwenso apopo mwalamo na abantu kwato mwenso uwa kupapa emlandu wine batwe basinangu pa WhatsApp ngana ukwata WhatsApp group elo paba ba posta po fimo ifinga kalifyo buteko nangu fimo ifya kalifye bumba lya abantu limunangu chishinka bala ta report kwisa kwanu nanga administrator wa mu ya group na badabe ni abantu lomba bandati kuntanshi na udawi no post refya kumwanuna mwipi ichalo cha Zambia chatende ko kutinya abantu lekeni myebe na timwe ba PS timutinye ababonzi bakwalesa iyo timutinye aimbilansuma ifimulela ndafya kumaze kumbilansuma Daniel ngapusuka muchirindi chankalamu ishibeni ukwebati next abala poswa moni mwena abana benu mwala sampaulwa libeta mulanfika na panshi ya chirindi chankalamu ifya aliko efriko kateka tuwapapata uyeshe ukuibimba umfweni umukalamba wachalo ba honorable bale ku security ku intel security home affairs abafyashi besu ba Jack Mwimbu nabo umfweni fintu bale tutinya abo countrymen and women. The Ministry of Home Affairs and Internal Security wishes to remind the public of the existence of Section 54 in the Cyber Security and Cybercrimes Act number 2 of 2021, which states as follows. A person who would intend to compromise the safety and security of any other person publishes information or data presented in a picture, image, text, symbol, or voice
or any other form in a computer system commits an offense and is liable on conviction to a fine of not less than 500,000 penal units or to imprisonment for a term exceeding 5 years or more. To that effect, the public is urged to adhere to the law and avoid social media posts that may make them come in conflict with the law. WhatsApp group administrators are reminded to curtail postings that are illegal and in bad faith, as they will be held responsible for any publication of such information. Twatotera ba minister bena baletwe kuti nga waposta fie nangunika image ichikope, for example kwatiwe fia chitika teobebere okuposta bwangwangu waposta umfoni fitiki yoko nga fili abantu bale ishibishako abantu pama WhatsApp pama YouTube kusa kwanuna nga chako ebati byanta bale chifuaya ngomba umfwe. For example fwe twa posta twalemba urupapulo aba chinjishe imipepele yapa sabata nyaba twabikapo naba chinjishe imipepele ya muchipingo ifyo ni shimulandu mubwipi nabengila nokupoka naba IBA ukulando kwebati kunta inshife chala nangfe kukwata online page ba IBA bafwile babamo ukulako ndola ma information yonse mubwipi ninshi ichalo chakulaendela mwili ashiria bufi ukushiri freedom of speech ichishinka tachimini na iyo umukalamba Swinton uwa alipochuma mulamba mu Amerika ukuva nga journalist pamia King alanda tufwema journalist bala tupela ukutulisha pamulandu wako bepo bufi mu journalism nga walande chishinka wishi byati bala kutamfya mailo kama mumusebole fwa into yimbi kwambo okubepa nga batfe corona na yisa ba journalist pamula basi namba news kukanyelela corona mkopa belt na ipana abantu kufuka kuri 500 dibeta ila ipa hapo no muntu nangu humo ebo batangisha kuntangisha mumwe finish to late ubu fi pakweba tibumwe buletwe pachalo satana afira ikate chishinka ukubomfyo kupoko obuntu ngwa maiso the freedom of press bantu beilandila hapo buteko bule bondela ilifunde tari 10 kansa fya charo ne bondela ndati ama pepo alaba mumunsofe umfweni mukalamba Emmanuel Mwamba if your archta analyze alanda ya mashiwina wa mukalamba Emmanuel Mwamba ababa alipo ambassadors bali bombela po na cha Zambia umfwena ofintu alanda ukufitana rise elo mwishi byokwebati kaishi nabali mu politics nabona aberu ko kwishibati fita 10 ifwe bali mu politics kwala abebu mbali mweli abaka pepa abalaba mumusoko waidifunde ngali katika sign up umfweni kulanda kwa to provide for a law that will, according to them, act as a deterrent against hate speech, against inciting violence, and against discrimination, stigmatization of individuals or groups. Why are we concerned? Government is pushing one of the most draconian bills to grace our parliament. A casual scrutiny of the Penal Code Amendment Bill number 17 of 2024 seeks to severely restrict constitutionally guaranteed freedom of expression, freedom to hold opinions, freedom to espouse religious beliefs and cultural views, and it flies in the face of internationally recognized protocols and conventions. I have stated religious beliefs because where this discussion is espoused. For example, some writings of Ellen G. White of the Adventist Church and her view on the Catholic Church. This can send you to to 20 years because it falls in this issue of hate speech, that you are raising speech against a group of people. So, for example, against the Catholic Church. The views on cultural matters also just literally fall on this. Even our Chimbuya may be criminalized. We may not even do our Chimbuya in the manner this bill has been couched. The proposed amendments have been drafted in
twatotera pamula nne twamuputwila apo mukalamba baonalebo wesuwa mwamba twaputwila umfweni vile balela ndokwebati ifye lifunde nga lyaiso okulistana rise fyala sta affect n'amapepo elwalumbula pwevumba limo ili abantu abalaba affected yalandati for example ba Adventist amalembelo ng'amabuku yali akwa Sister White fidia alanda pamipepere ya Chiroma n'emipepere ya Chikatolika fintu ya chita mumulumbe w'ensonde ukubelenga fidia fine fye nangu kufulanda palwalala can send you muchifungo not for less than 20 years mujele pamulandu fene ifo fine elo bajak muimbu ba minister wesu batlando kwebati nga chakuti ifunde lyakusanga olina umulandu ukuli pilenda la mashinga 500,000 nombeli pusho tawabala ukwata pona 10,000 nombanda 500,000 wala ifumia kwi kanshinshi bale kwebatuka ya fuila muchifungo nomba mumone iliyumkala mbata amplify alando kwebati for example ama writings yaba Seventh-day Adventists muifando kwebati kanshaba la busho bulwi panti finotra nda kulimwe ba father balishininkisho kwebati bupapa ekiswango no kufulota bafurwa bene baileka no kulandapo elio bena bali siningisha na history bali kwato kwebati fidafi motusambilisha na muchipingo tamuaba nintambisha Yesu bali lemba notu buku twingi utwarekana nefilonga no fyali kwata bali suminefyo nombeli pusho lya kwebati chinshimo mwabuteko mwala abiklako ayama funda ya kuti yalete umuntu ngalande chinkati ni hate speech kukalifia hapo bamo ni shabala bushenkondo na mumipepele muchalo cha Zambia ni shibuteko pande kwa abantu balamboko butukila umfweni kampanda fintu ashimikile umfweni kampanda ubuteko ngateti bubushenkondo ya mipepele muchalo cha Zambia kateke saine ilifunde lisaino na panono yo abantu bashale nensambu ya maisosele especially chebo cha chishinka chakwata boundary kateka ngeo lufyanya nishina lufyanya imfumu ngana ilufyanya nishina lufyanya papa ngana lufyanya nishina lufyanya president ngana lufyanya nishina lufyanya pastor ngeo lufyanya nishina lufyanya eko tule butukila tulelo lela Darius wa Zambia His Excellency the President of Zambia asaine lifunde mwala tende ko kumona ba Kristo nembelesha chishinka shala talala nama pepwa ya chishinka taya shalemo muno muchalo chetu cha Zambia pantu tukalati fyo watalande chishinka ba talalika apanombe lifunde ngali afuma nama buku natu akwata nomba mupashi wabu sesemo epo mwala mwene nomba ba pastor ba musevo ni Adventist ukutendeko ukukwinda ama evangelist ukukwinda nembila balale koko bila nama buku kwala atendeko ukufisa kuya bepusha bashima pepo ndi ashima ko great controversy kuya muna kwa tilimbi wako resha let us spy balamba nokufisa mabuku ya mubalamba fyo kula tupelo kwebati mwise musende kona yama buku we mwana wako alesa wiso sende kona chili mwenchishi mwenso tools down ilifunde ngali yafuma uye pa crusade ushimikile chishinka tawa kwati obuntungu netu natila koting na kwefyo mfweni nga paba abantu abapata obuntungu bwamupepele nangula freedom of press bantu libumba nangula obutungulishi bwa papasi mumbo mwaka wa 1559 panwa Martin Luther na atende komulimu wabu protestant nokukwata printing press yukula pange mpapulo okupela abantu beshi befishinga Pope Paul the Fourth issued the first papal index of forbidden books banning the writings of numerous authors including Erasmus Machiavelli Enom Kalamba Rabelais and enforced censorship through inquisitors. Umkalamba Pope Paul the Fourth mwaka wa 1559 astreban the index into apangile takuli abantu abakulata publish amabuku ayama writers for example ngaba bachilumbula amashina na Martin Luther mpapulo shako bashikata shimo bale shochera na mumenso y'abantu ekimwambo kuleta mu Zambia
utuma phone utubala apoka tu WhatsApp bakula misa ila tu Facebook nemilandu balamba okupela pamulandu wa chishinka nga chakuti uteko buletekela mu chishinka lesa tapatikisha yo lesa alipela omuntu freedom of choice, freedom of speech efyapangile ba Adamu mwibala nangu ifimu tifyafulile ali bapele nechimu tichakuishibwa busuma nobubi yabakakile nangu kubapanga ngeroboti yo ababere fyokwe bati kuli chichimu timwirali yako ili pusho ifimulanda ati misinformation bushenga chakuti ubuteko nabubomba bwino ichilongano nachifunda bwino abantu elo umwaisa isamukutusha ati mukwaisa mifundire tefyo elo fyaba muchipingo bali abafundiro teli ebalakana abene okwe bati mu Bible tamuaba. Leave it to the people to accept or to deny. Ukana kanye nsambusha abantu. Zambia te robot ili yakula tungula nge robot yo. Zambia mipepele ilimo te yama robot. Mwambio kula tuse shoko mlefu haya nokula ita control imbilansi mamule trembele tuma pamphlet mwa kupelela nyomu ifyota fiachi tike elio unga fichi tike le sala bomba po ifya ibela uli no kutwimukopa belt omfwe efyo mubashi wasosa kunkuta lesa pale. Amen.